Traoré perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Ese ni ibiki yakoze byatumye abikirangirire? Ese uzi impamvu Ibrahim Traoré ari inzozi mbi ku bihugu byo mu burengerazuba? Reka turebere hamwe, tuzingura ikidongi cy'urudodo, turebe ibigwi bya Ibrahim Traoré ndetse n'amateka ye. Mu kwezi kwa Werurwe umwaka wa 2024, Perezida Ibrahim Traoré yahaye abanyeshuri bo muri iki gihugu ayoboye ubutaka bungana na hegitari 2 buri wese, hamwe n'inkunga irimo imbuto n'ibindi bikoresho by'ubuhinzi kugira ngo ateze imbere ubuhinzi. Perezida Traoré akagura abanyeshuri bo mu mashuri y'ubuhinzi n'abandi bakunda kuba intangarugero mu kubaka Burkina Faso nshya. Abanyamategeko bo muri Burkina Faso ubu 100% bambara imyambaro nyafrika mu rukiko. Ibyo kwambara imyambaro iturutse i Burayi yarabihagaritse. Mu rwego rwo guteza imbere ubukungu bw'imbere mu gihugu, Perezida Ibrahim Traoré yahagaritse akohereza hanze amashaza adatunganyije ngo ajye gutunganyirizwayo. Ategeka ko agomba gutunganyirizwa mu gihugu, bikanahakaza abanyagihugu. Ibrahim Traoré kandi yubatse uruganda rutunganya inyanya rutwara miliyoni 12 z'amadolari. Ni nacyo gihugu cya mbere cyakoronejwe n'Ubufaransa munsi y'ubutayu bwa Sahara cyatangije uruganda rutunganya isosi y'inyanya. Mu mwaka wa 2023, Burkina Faso iyobowe na Perezida Ibrahim Traoré yategetse ko abanyeshuri bo mu gihugu cye bazajya bambara imyambaro gakondo hagamijwe guteza imbere umuco w'igihugu. Minisitiri w'uburezi yategetse ko abanyeshuri bambara imyenda ikozwe mu gitambaro cya Faso de Foni. Mu mwaka wa 2024, Perezida Ibrahim Traoré yatangije Banque Postale du Burkina Faso BPBF ifite umutungo shingiro wa miliyoni 15 z'amadolari, CFI ingana na miliyoni 25 z'amadolari. Intego nyamukuru no kwegereza abaturage serivisi z'imari, guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Iyi banke yibanda gufasha urubyiruko, abagore n'abahinzi, bikanabafasha kubona serivisi z'imari zizewe kandi zihendutse. Abahinzi ndetse n'abashoramari mu buhinzi bahawe imashini 400 zihinga ndetse banahagwa amapikipiki 953, imashini zipopa amazi 710, toni 10,000 z'ibiryo by'amafi na toni 68,934 z'ifumbire n'amaritiro 10,000 y'imiti yica udukoko. Ibi byose bigamije kongera umusaruro w'ubuhinzi mu gihugu cya Burkina Faso. Ibi byose ni ibigwi bya Perezida Ibrahim Traoré wa Burkina Faso yagiye ageza ku baturage kugira ngo biteze imbere, bareke gusabiriza inkunga mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Mu mwaka wa 2024 yatangije uruganda rwa mbere rutunganya zahabu imbere mu gihugu. Ku butegetsi bwa Ibrahim Traoré, Burkina Faso yubatse uruganda ruzajya rukora imyambaro y'abasirikare n'abapolisi, nabyo kwambara imyenda iturutse i Burayi. Yasinye amasezerano n'ibihugu Mali na Niger bashinga Alliance of Sahel States. Ibyo bihugu bitatu byiyemeje kutazasubira muri ECOWAS kandi biteganya gushyiraho uburyo bwo gufatanya mu kurinda umutekano mu itsinda ryo gukora ubushakashatsi kuri ibyo bihugu ko ari bitatu. Yategetse ko hakorwa pasiporo nshya idafite ikirango cya ECOWAS. ECOWAS bishatse kuvuga Economic Community of West Africa State, bisobanuye umuryango w'ibihugu bya Afrika by'uburengerazuba bishyize hamwe mu bukungu. Washinzwe mu mwaka wa 1975 ugamije korohereza ubucuruzi, ubuhahirane, ingendo n'ubufatanye mu gutera imbere hagati y'ibihugu bigize ako karere. Ibyo bihugu byari Burkina Faso, Mali, Niger. Byabonaga ko ECOWAS ishobora kwivanga mu bibazo byabyo by'imbere, harimo no kuba byakohereza ingabo mu gihe cy'ihirikwa ry'ubutegetsi, ibintu ibihugu byafashe nko kwivanga mu butegetsi bwabyo. Mu ijambo ry'aganira n'urubyiruko yagize ati, turemera kurwanira igihugu cyacu cyangwa dutuze tuzabe abacakara ubuziraherezo. Ayo ni amagambo ya Ibrahim Traoré yaganiraga n'urubyiruko, abagezaho icyifuzo cyiwe. Aravuga ngo nitwemera kugomeza kuba abacakara ubuziraherezo. Sinagenda ngo soze ntakugejejeho amateka y'uyu mugabo. Ibrahim Traoré ni perezida wa Burkina Faso kuva kuwa 30 Nzeri mu mwaka wa 2022, nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Paul Damiba. Amavuna amavuko y'uyu mugabo Ibrahim Traoré
yavutse mu mwaka wa 1988 mu ntara ya Bondoki mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yize muri Université de Ouagadougou aho yigaga siyansi, nyuma yinjira mu gisirikare. Yinjiye mu gisirikare cy'igihugu ahagana mu mwaka wa 2010. Yabaye umwe mu barwanyi intambara irwanya imitwe y'iterabwoba mu majyaruguru ya Burkina Faso. Yagaragaye nk'umusirikare w'intwari kandi w'intyoza mu guhangana n'inyeshyamba. Kuwa 30 Nzeri mu mwaka wa 2022 yayoboye kudeta yahagaritse perezida wari uw'inzibacyuho Paul Henry Damiba, amushinja kunanirwa guhangana n'umutekano muke wari mu gihugu. Yahise afata ubutegetsi aba umukuru w'igihugu afite imyaka 34 gusa, aba perezida wa mbere ku isi ukiri muto uyobora igihugu. Perezida Ibrahim Traoré azwiho gukangurira Afurika kwigenga no kutishingikiriza ku banyaburayi. Yakajije umurego mu guhangana n'inyeshyamba no gushaka uburyo bushya bwo guteza imbere ubukungu mu gihugu. Yivuga nk'umusirikare ukorera abaturage udaharanira inyungu za politike gusa. Uwo ni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Njye mwabanaga muri no nkuru nitwa Kubwimana Jean Claude. Iyi ni SF Media TV. Kora subscribe, like na share. Ndabakunda. Stay on touch.